Dobar dan, lijep pozdrav svima. Pozdrav. Vidite, neka opuštena atmosfera, pa meni to i paša, pa ćemo se moći ovoga... Jel se snima se, onda se možemo zezati, nećemo se trebavati. Evo ovako, ja dolazim iz pisma inkubatora, moje ime je Dominik Cvetkovski, više ljudi me znaju kao Cvekija. Evo ga, tu u publici sjede i neki moji bivši polaznici ili stanari u inkubatoru. Može ima Teja dignut ruku, ne mora ona je isto stanar. Evo ovako, pismo inkubator, inače skraćenica znači poduzetnički inkubator Sisačko-moslavačke županije. Ovo nema veze, nego kao da paše lijepo tu jednom drugime. Trenutno imamo 67 start-upova, za razliku od prošle ekipe mi se hvalimo riječi start-up, tako da praktički su to zaista, kako su i oni rekli, firme, paušalni obrti, čak i neki pokoji JDO i DO otvorili kod nas u inkubatoru. I da, s time, by the way, smo zaista najbrži specijalizirani inkubator u cijeloj Hrvatskoj, a mogli bi možda čak i reći u regiji Balkana nekoj. Pa zaista tko smo mi? Dakle, poduzetničkim inkubatorom upravlja razvojna agencija Simora, razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije. Naime, 2018. je prošao projekt samog inkubatora na razini Europske unije i za taj projekt se dobilo 20 i nešto jako malo sitno milijuna kuna, što je za ono što se napravili jako malo novaca, jer naime uređene su dvije zgrade, odnosno jedna zgrada je sagrađena iz nule, jedna zgrada je preuređena, kupljen je motion capture studio, kupljen je fotogrametrijski studio, opremljeno je jako puno VR različite opreme i tako dalje, što je u konačnici, kad se prevede u neke smislene stvari, jako malo novaca. Uz sve to nalazimo se znači u Novskoj. Novska je dala sama potporu da poduzetnicima koji bi otvorali za gaming u Novskoj dali dodatne poticaje, pa je zato nekako tako pala sama lokacija pisma inkubatora da bude u Novskoj. Što su bili neki koraci? Dakle, izgradnja poduzetničkog inkubatora, besplatne radionice engleskog u dječjim vrtićima, zato što je neki korak kojim se kretalo gaming, engleski, ako želimo od početka imati djecu za tome, onda djeca trebaju prvo naučiti engleski, a onda će ostalo sve lako, praktički zato što je primarno sva literatura, kako ona edukativna, tako i ona zabavna na engleskom jeziku. A u ostalom, ja se mogu kladiti da većina vas je naučila engleski igrajući igre, tako da ima neke veze. Radionicu u osnovnim i srednjim školama, to je bilo prije ovog zadnjeg koraka, nego što smo stvorili srednjoškolski program, pa smo imali sa klincima iz cijele županije, evo, iz Gline, Siska, Petrinje, Novske, Kutine i Popovače, radionice sa srednjoškolcima i osnovnoškolcima, oko toga, to su bili po mjesec, dva radionice gdje bi shvatili neki osnovni koncept videoigara i shvatili da neće samo tako napraviti novi GTA. Ipak nisu ova brazilska firma koja je sad skupirala GTA pa ih sad tuža, ali nema veze. Uz to prelazimo na ovaj najbitniji korak po meni, zato što radim u sklopu njega najvažnije stvari, a to je plaćanje šestomjesečne edukacije za izradu videoigara. Naime, mi imamo dvije radionice. Jedna je smjer Unity koji predajem ja, drugi je smjer Blender koji predaje kolega. 6 mjeseci i u tih 6 mjeseci se uči jako puno toga. Na samom Unityu se uči od osnova programiranja gdje se kreće od jako bazičnih stvari. Praktički će se učiti neki pseudo C# jezik, gdje prvo da tjedno radi se isključivo sa papirom i olovkom i moraš pisati kod na papiru. I isključivo zato što ja mrzim to, i ja to nikad nisam htio učiti, katastrofa. Ali, ima jedan razlog tome, a to je da vide kako će kasnije tek biti bolje. Ima, evo, to su ti dva polaznika bivša, slobodno ih pitaj da nisu imali to na papiru, bili jednako dobro znali danas. Ima svojih razloga, naime, sve što se dešava na edukaciji, koliko god na prvu ruku izgledalo suludo, ja sam sam izbačen na tržište rada preko 200 game developera. Od njih 200, pa mislim da mi je statistika pokazala da je njih 170 zaposleno. Tako da to je jako ogroman broj i ostalih nekih 10 je
malo manje od 10, 8 ih je na fakultetu, nažalost nisu me htjeli poslužiti da to nema smisla, pa su otišli na fakultete i ostalih par je zaposleno. Sad, osim tog papirnatog dijela, prelaze učiti osnovni kod, osnovne neke stavke u Unity-u, svačanje koncepta kako izgleda sam game engine, sučelje i tako dalje. I prva 3 mjeseca edukacije imaju, pa konkretno, robiju edukacije. Znači, baš isključivo učiti nove stvari, pokoji samostalni zadatak, malo timski, ali primarno isključivo rad ovoga. Tu i tamo im se ubaci koji game jam, znači to je dobe temu, imaju određeni rok za napraviti video igru u konceptu toga. I poslije toga imaju sljedeće 3 mjeseca edukacije, gdje se ta sljedeća 3 mjeseca edukacije nikada, evo ga trenutno traje 7. generacija, nikada ne predaju isto. Zato recimo meni kao predavaču nije dosadno predavati, jer realno, bit ću jako iskren, da predajem hrvatski, ubio bi se. Bez uvrede, jer bi morao 30 godina svoje prakse učiti jednu te istu stvar. Ovako, zaista konstantno su nove stvari, konstantno se mijenja i ne predaje svaku generaciju isto. Game dev industrije i sam Unity i Blender također, da ne umanjavam, je jako ogromno područje. Baš zbog toga što je toliko područje veliko, ne stigne se u 6 mjeseci obraditi sve koliko god da se sjedi i radi. Zbog toga sljedeća 3 mjeseca se mijenjaju ovisno o završnim radovima. Naime, ako se javi osoba na edukaciji ili ti na edukaciji, mi bi za završni rad radili multiplayer, u redu, ja u ova 3 mjeseca ubacujem 2 tjedna multiplayera ili tjedan dana multiplayera ili nebitno. Ali ako niko kaže da neće, dobro, onda ćemo odraditi dan, 2 da shvatite osnovni koncept. Tako se mijenja u stvari sama edukacija. Ako neko hoće jako puno particles i sve, radit ćemo VFX, ako niko neće, ovako to izgleda, tu možete dalje naučiti ako vas zanima. Premalo je vrijeme na 6 mjeseci i tako fokusiramo na takve stvari. Kod kolege na Blenderu uči se znači osnovne stvari, od početka nekog animiranja, prvo snalaženje u 3D prostoru, da shvatite ovoga. Jako teško ljudima koncipirati 3D prostor, jer kod igrate video igre nije jednako igrati u 3D prostoru i snalaziti se u 3D prostoru na računovu. Zato što vi se ovdje fizički nalazite u 3D prostoru, ali vi ovdje nikad nećete pomisliti da trebate znati šta je ispod stola. Nikad nećete pomisliti koliko je u stvari zeznuto refleksija, recimo, drveta i ovog laka ovdje kolika bi trebala biti, ili refleksija ovog malog limenog dijela i tako dalje, gdje u stvari onda učite takve neke stvari, bojanje modela, a onda kasnije naravno dolazi do tog rigginga, znači to je postavljanje animacijskih kosti na model, pa da se on može biti animiran, pa se kreće od neke lampe, pa nekih humanoidnih oblika i onda naravno se radi neki završni rad, ali prije tog završnog rada također cijela generacija zajedno radi na jednom traileru za neku izmišljenu video igru, gdje u većini slučajeva koriste nešto što imamo u našem inkubatoru, a to je motion capture. Naime, imamo ogroman studij motion capture sa 24 mockup kamere, 9 odjela, i to je jako puno posla. Skraćuje velikim studijima po mjesece, pa čak i godine vremena da animatori ne trebaju to konkretno animirati svaku stvar, već se može posnimiti u studiju i samo onda očistiti, jer nikad snimke nisu čiste. I onda naravno rade završni rad konkretno za to. Poslije te cijelo 6-mjesečne edukacije koja je također plaćena minimalnom hrvatskom plaćom, ako ste, i plaća se preko HZZ-a, ako ste nezaposlena osoba, ako ste zaposlena osoba, jako su mala šansa da smo vas primili na edukaciju, isključuju iz tog razloga jer ne stignete. Naime, edukacija traje 8 sati dnevno, ali vi kad dođete doma, vi morate još odraditi minimalno 4 sata, ako želite doći na neku razinu. Bilo bi optimalno 6, 10 bi već bilo malo pretjerano ovoga, ali o tomu se ne bi usaglasio, pa čak i osim se ne bi usaglasio, oni bi rekli da treba 12 sati još dnevno poslije edukacije. Meni su znali doslovce i smiješne priče, ali od jednog polaznika edukacije koji je bio malo stariji,
30 godina. Tebe malo stariji. Tek molite, šta sam ti ja, Jesi ti rekao da si ti deda? Ne, malo stariji, znaš, nije bio 18 godina, to sam htio reći. Žena me njegova zvala kako već 4 vikenda nije stigao pokositi travu oko kuće zbog količine posla koju im ja zadajem. Tako da, kažem stariji zato što sam ja jako, imam malo godina, pa zato. I poslije te 6-mjesečne edukacije, statistike su jako dobre, ljudi koji su završili, ne mogu pričati konkretno za Blender, ja ne znam, ali što se tiče Unity edukacije, konkretno ljudi rade u raznim hrvatskim studijima, od Gamepiresa, Ironboarda, Gamechaka, pa čak i nekih stranih studija i tako dalje. Room C Games, tako je, i tako dalje, i tako dalje. Sad, ali ima i dobar dio njih koji odluče se na otvaranje startupova. Zašto se odlučuju otvarati svoje startupove? Pa tu su razna mišljenja zašto. Evo recimo Josip je primjer ovdje koji je odlučio otvoriti svoj startup i proizvesti svoju video igru i izbaciti ju na tržište, a u isto vrijeme može raditi na svojoj video igri i odrađivati par posluša za razne firme, odnosno isto vremeno raditi u nekolicini firmi. Drugi razlog zašto otvaraju startupove su razni freelancing jobovi, gdje zakonski mogu pravdati svoje freelancanje i još neke druge aktivnosti, a naravno, Bože moj, ima i ljudi koji otvore DO zato što bi htjeli raditi jako puno stvari, pa od toga da bi htjeli raditi video igre, uvoziti auto iz Njemačke i preprodavati ovdje, kupovina i prodaje i tako dalje. Bože moj, to su ovi jako prošireni poduzetnički umovi. Ne mogu reći da i mnogima uspijeva u tom pogledu, ali ok. I za to otvaranje startupova oni dobivaju, sad je trenutna situacija malo drugačija, ali u prosjeku cca 20.000 eura za svoj startup. Nekako se to dijeli otprilike 110.000 kuna HZZ, Sisačko-moslavačka županija je bila davala novce, no trenutno ih ne daje zbog ovih potresa i svega ovoga, još uvijek se ni ne zna kako će, šta će, nije u najavi. I grad Novska daje 45.000 kuna i to sad malo isto rješavamo jer je prije bilo 65, pa je zbog korone palo na 20, pa se opet malo diglo, tako da to konstantno varira. I zato i je fora tog poduzetničkog dijela. Ima dosta ljudi koji ne dolaze u inkubator, naime rade od doma. I to, evo i dečki mogu posvjedočiti ovdje, nije najbolja praksa ako ne znate što ćete raditi, jer sama ekipa koja se nalazi tamo diše i jedan dogovori posao koji, znači ima klijenta i sve, i možda mu treba novac da ga odradi, mu se ne da odraditi ili ne stigne odraditi, i došli se izađe van iz svog ureda, dođu do druga, čao, daj, jel ti znaš to, ako znaš, daj, evo, odradi ti, podijelit ćemo 50-50 i gotovo stvar. Jako brzo se šire poslovi, puno lakše surađivati i zbog toga je taj dio dosta lakši. Zadnji korak koji smo napravili je uvođenje srednjoškolskog programa. Naime, u Sisku i Novskoj trenutno još uvijek za sada imaju mnoge škole u Hrvatskoj interesa za to, no nema ljudi. Je srednjoškolski program za tehničar za razvoj video igara, znači 4-godišnji strukovni program gdje učenici srednjih škola uče od Unitya, Blendera, općenito programiranja, C++, C Sharpa, 2D kripte, animacija, svega, kako da postanu pravi game developeri. I to je ovako dosta opširno i općenito i sve ostalo. I ti klinici su već sada jako kvalitetni, pa čak što više u Sisku je sada evo i zadnja godina, odnosno 4. razredi sada završavaju, sad su upisali praktički, ali evo, sljedeće godine će završiti, ove školske godine, i ići će na tržište rada ili će pokušati upisati fakultete, ne preporučam. O čemu se radi? Naime, evo ovako izgleda jedna stara zgrada, dosta demolirano, napušteno, u tom potkrolju ovoga nije nitko živi osim golubova, i to jata njih, i dosta njihovih ovih jaja i mladih i tako dalje. Ovo je zgrada nakon obnove.
ovdje je moj ured, i za moju ekipu, sad smo zakupili i ovaj ured, malo da se pohvalim, ovdje je Josipo, ovdje i sa druge strane je Tomi, tako da, dosta puno. Ovdje, evo vidimo, kažem, uređen uredski prostor, uredi su dosta jeftini, naime, jedan kvadrat ureda je 22 kune bez PDV-a, što je jako nizak trošak najma ureda, najma prostora, i to je pismo 1. Imamo i pismo 2, koje je prije izgledalo ovako. Sad, ta zgrada, evo što je izgledala tako, evo što je bila dosta nestabilna i nije bila najbolje napravljena, demolirana je i građena je nova cijela hala iz nule. I tu je sada postavljeno je ovako malo i postavljeno je motion capture studio, fotogrametrijski studio, glazbeni studio, jako puno VR opreme, znači svega i svačega. I tu je u stvari taj primarni dio koji se nalazi i open space uredi. Dok u onom pismu 1 se nalaze klasični uredski prostori, učite, ušećite u ured 1, dok ovdje, kažem, open space, pa ljudi baš ne vole boraviti ovdje, jer da se razumijem, to su više manje programeri i umjetnici, a oni ne vole biti sa drugim ljudima okruženi, pa draže taj uredski prostor. Evo ga nekih od naših stanara, tu možemo vidjeti Mate Balašković, inače iz Nove Gradiške, on radi na svom projektu My Mandilion, jedan jako zanimljiv projekt, jedan horror thriller, bože, izbacio je trailer neki dan pa zato. Horror thriller, drama inspirirana Silent Hillom, jako zanimljivo, inače polaznik 3. generacije Unity. Ovdje vidimo Kristijan Bencek, naime on i njegova supruga Josipa Bencek su otvorili Obrt Grow, te iako su završili, ona je završila Blender, on je završio Unity, fokusirali su se u 2 smjera, a to je otišli su na edukacije, i to ne u smislu da oni idu na edukacije, već da pružaju usluge educiranja djece, mladih, sve ostalo za gaming. I drugo što su se odlučili, pa ne baš konkretno za video igru, već za ove naočare koje pomažu gluhima, tako što ispred njih u AR-u se ispisuje tekst onaj koji osoba druga priča. Znači, u stvari, subtituli u pravom životu. Dosta zanimljivo, dosta cool, imali su i ovoga Kickstarter kampanju, odnosno Indiegogo kampanju i tako dalje i tako dalje. Ovdje tu nisu naši stanari, ali je jedan event koji organiziramo svake godine, a to je Global Game Jam. Svake godine, što se Global Game Jama tiče, uvijek smo u top 10 u svijetu, iako se nalazi tu. Naime, Global Game Jam je jedan jako zabavan event i ja ga obožavam, zato što sam svih malo jače od 48 sati budan i tamo. Evo ga, poslije toga onda odspavam jedan dana i ne bude mi dobro. Ali, o čemu se radi? To je događaj koji traje 48 sati u komadu. I traje u istom trenutku svugdje u svijetu, odnosno u 5 sati po vremenskoj zoni svugdje u svijetu kreće event i govori se koja je tema. Ekipe koje se okupe tamo imaju rok 48 sati napraviti svoju video igru na tu temu. Mi imali smo sada ove godine pa preko 115 sudionika, tako da dosta ludo. To organiziramo u školskoj dvorani, 48 sati su ekipe budne tamo, ja ih mentoriram, prolazim tamo od jednih do drugih. Normalno bude jako napeto, imaju sreću duševe da se istuširaju, krevete da malo odspavaju, ali nije cilj da spavaju, cilj je da rade. I zabavljaju se. Ovo je prikaz iz učione, kako se uči, evo mene tu iza, sjedim, ja jako rijetko ustajem, ovo je maksimalno što stojim, sada dok pričam. Jako uživam, idem na stolicu jer je kotačić pa mi se ne da hodati. Ali to je samo moja pragmatičnost, ne ljenost. Sad, tu imamo sad i onaj sljedeći korak koji još nismo ostvarili, a to je igrica vrijedna 50 milijuna eura. Nije baš igrica, već Gaming Campus, za koji je, iskreno ne znam točno u kojoj fazi, ali znam da je u fazi da se dobilo od države da je strateški projekt.
kao što je i Pelješki most bio, tako da to je jako veliki korak. 50 milijuna eura, naime to će biti studentski dom, studentski kampus, prva e-sport dvorana u Hrvatskoj sa 1500 sjedećih mjesta. Mi se nadamo da će biti raznih turnira i natjecanja u tom kontekstu. Studentska menza, bla, svašta nešto. I evo ga, to bi ovako trebalo malo izgledati futuristički i zanimljivo. Zašto je to neki sljedeći korak? Naime, start-upovi imaju taj jedan postupak koji se zove inkubacija, kada ih još trebaju potporu uopće da rastu. Ali onda imaju jedan korak nakon tih nekih 5 godina inkubacije, a to je akceleracija, koja bi se trebala događati u ovom prostoru, kada se smatra sljedeći korak da se dešava u nekom poslovnom svijetu. Startup je došao do faze kada ima neke svoje proizvode, ima klijente, krenuo je zapošljavati, krenuo je znači na neko tržište biti viđen, sad je postupak akceleracije. Da se ne dese neke najklasičnije pogreške, a to su da startup ne krene zapošljavati svoje prijatelje i rodbinu i misliti da je to cool jer sad su pare krenule, da je, recimo tako, to je prvi osnovna stvar, ali da nauči kako napraviti brand od sebe, da nauči se postaviti na tržištu rada kao kompetentni, kao kvalitetni i pouzdan proizvođač, nebitno kojeg proizvoda, u ovom slučaju konkretno video igara ili nekog virtualnog sadržaja ili proširene stvarnosti, nebitno, tako da bi tu bila ta akcelerator. Da je akcelerator i za e-sport i bla. Taj studentski dom, zašto? Zato što imamo te srednje škole i onda je cilj da ti srednjoškolci poslije toga odu na fakultet gdje bi bilo nešto ovako malo konkretnije, usmjereno točno za gaming. I to je ovako više manje to što se toga tiče. I u ovom trenutku napravili su mi veliku prezentaciju pa sam ja imao volku. Ali, srećom, možemo sad malo otići na neka pitanja, a ako ih neće biti odmah, ja ću otići onda na web stranicu ovoga pisma pa ću tamo malo još pokazati. Ali evo, volio bi čuti možda neka pitanja za nešto što sam vrlo vjerojatno zaboravio. Ima firme koji su vrlo malo veći za taj kapital investicije od tih početnih 150.000, to je relativno malo za manji projekt. Investitor ima i mislim zainteresni stranog investitora. Jako je teško dobiti stranog investitora dok ti još nemaš nikakav konkretan proizvod. Oni naime na edukaciji krenu raditi taj završni rad. Sad, opet je pitanje u ta 3 mjeseca koliko su oni stisli i završili taj završni rad da ispadne kao konkretan proizvod. Ne mislim sad samo općenito nešto koji su završili, nego ovi koji sad radi već 2-3 godine. Da, evo recimo ove naočale su recimo trenutno je trenutno u pregovorima za najveću investiciju, mislim da je malo jače od 1 milijun eura, trenutna investicija u pregovorima, ta investicija nije baš nešto što se dogovori u dan, jer treba se dogovoriti koliko će novaca ići na proizvodnju samih naočala, jedno, drugo, treće, tako da to je jedna stavka. Mati Balašković publishera ima, tako da ne možemo reći da je direktno investitor, ali evo Josip tu će ubrzo ići u jedne nove pregovore sa jednim novim publisherom koji se tek pojavljaju na tržištu. Samo evo, završi svoju igru sad za Halloween. Mupisi su dobili Crown projekt 25.000 eura, su dobili investicije i još su skupili na Kickstarteru 6.000 eura investicije i ne žele dalje više investitora, jer sad su skupili novac za proizvod od A do Ž, jedino naravno za marketing. Imamo tu recimo također ekipu koja isto ne želi investitora, kad smo već kod investicija, pa GoCoMany, mlad Bošnjak koji je isto startup kod nas, možda ste vidjeli igru jako popularnu u Japanu, postala sa demo verzijom, onako bolesno popularna. GoCoMany koja je bazirana na SCP Foundation temi, oni ne žele publishera i odbijaju publishera, oni žele isključivo prihvatiti investiciju u kontekstu da će neko pokriti marketing. Ništa drugo ne žele i ne žele dati veliki postotak. Tako da to su te neke stavke gdje dosta njih
Evo ja ću reći konkretno iz svog slučaja start-upa, jer osim što sam predavač za Unity u pismu inkubatoru, uz to sam i predsjednik Hrvatske udruge istraživača videoigara, uz to sam član upravnog odbora CGD-a, uz to sam i direktor svoje firme, gaming firme. I evo recimo, moja situacija je tako da gurao sam za investitorom i za investicijama toliko daleko proizvod da uz radeći neke druge business-to-business stvari je sad došao trenutak da meni ne treba investitor, ja imam svojih ušteđenih 1.000.000 kuna i ne trebam ne trebam uopće uzeti investitora jer imam 1.000.000 kuna koje ću ja sam potrošiti na taj proizvod. Tako da, to je ta neka problematika, ako tjeraš dovoljno nešto svoje, u konačnici ćeš sam si stvoriti novac prije nego što ih bude i zainteresiran. Ali evo, što se tiče državnih nekih poticaja, MUP-isi su dobili još 200.000 kuna od Hrvatskog audiovizualnog centra. Mladen Bošnjak sa tom Go meni je dobio 70.000 kuna. Od njih Ministarstvo kulture isto dalo određenim studijima u inkubatoru, tako da što se tih investicija tiče ima iz raznih smjerova i iz raznih izvora, kako državnih, tako i privatnih, ali u konačnici sve ovisi zaista o svakom pojedincu što će htjeti. Mi u inkubatori upućujemo što bi bilo najbolje, ali ne možemo mi biti ti koji ćemo reći, odnosno donijeti konačnu odluku. Svako od njih je vlasnik svog studija sam za sebe i sam odlučuje kako će voditi svoje poslovanje, da li u nekom pozitivnom smjeru ili u propast. Tako da to vam misli o njima. Nema više pitanja, a? Dobro. Imam ja. Pucaj. Za to kao za školovanje, zanima me to. Šta je potrebno za to da se može školovanje za kao taj programera tog na Unity? Evo ga. Mi imamo na našoj web stranici prijave. Odete se samo na web stranicu, edukacije, nova web stranica pa nisam još upućen, Unity, prijavi se i ispuneš, izabereš smjer koji te zanima i to je to. A koja je minimum, nije potrebno nije završena škola kao za to ili... Evo ovako, da bi se mogli primiti poticaj, potrebno je imati završeno, to je samo za poticaj, završeno 4-godišnju srednju školu. Da bi se mogli primati poticaj. Ti možete ići na edukaciju bez poticaja, ali tu je onda zajebano, hoćete li imati novac ako preživite 6 mjeseci, učići samo to. To je jedina stvar. Ali ako imaš završenu 4-godišnju srednju školu, možeš se prijaviti i to je to. Edukacija je uživo, nije online i sačuvaj Bože, muka je online. I dan, da nisi zaposlen dan prije početka. Da, to je jasno. Najgore je to da sam ja završen 4-godišnju školu, pa evo da. To je. Znači, možda prijasniš ljudima kako mi poticajima riječ, jer ja recimo znam o čemu se vidiš, možda ne znam svi. Da, znači poticaji su HZZ-a za stručno osposobljavanje praktički. Vi primate tih 6 mjeseci koliko edukacija traje, minimalnu hrvatsku plaću, plus na to možete primati putni trošak, ovisno o mjestu gdje živite, u maksimalnom iznosu sada je 1.400, tako? U iznosu od 1.400 kuna. Tako da vam to skupa izađe oko, pa sad sa ovim 5.100 kuna, 5.150 kuna. Prvo sada se vidim minimalno na 4.600 prvo, tako da. Užas! Užas! I nisam sigurna, 4.300, može biti. Ne znam, koliko god da... Sad je 3.000... Da moraju biti dići Sad je 3.750. na 6 € ga moraju dići, da uvođenja. Ja sam jako ogroman kapitalist, ja sam jako protiv minimalne plaće. Mislim, ne plaćam ja svoje radnike loše, da se razumijemo. Malo jače od 1.000 eura, ali, u prosjeku, ali... Ne, vratimo se na poticaj, znači da su poticaj. Tako. Od HZZ je dovoljno samo da ste jedan dan nezaposleni i prijavljeni na biro prije početka edukacije i možete primati, ali samo ako imate završeno minimalnu 4-godišnju srednju školu. S 3-godišnjom, nažalost, HZZ neće dopustiti da se daju poticaje. Da, mora biti minimalno. I da nisu bili drugi poticaji u pitanju. To sad opet ovisi u kojem razliku. 2 godine. Da, ne znam koliko je, moguće. Imaju tu neku foru koliki razmak, ali znam da je bio jedan dečko koji je išao na Unity edukaciju i sad će ići na edukaciju u Lipiku
i za jedno i drugo će primati poticaj. Tako da, prošlo je radnik. Reci. Pitanje, naime, ja sam samo se kada bi htio okrenuti odrasla edukaciju, mislim općenito za malu županiju, jer ima samo od vas, vaša županija općenito za game design i slične stvari, ili znate da ima možda Brodska županija? Ne, znači, ovakva vrsta edukacije je isključivo u Novskoj. I ovakva vrsta edukacije nema nigdje. Postoje privatna poduzeća koje vrše gaming edukacije poput Makine, odnosno Mašine ili kako god hoćete reći u Zagrebu, gdje košta, ne znam, 7.000 kuna Unity, 6 Blender, tako nešto, nisam siguran na pamet, gdje možete ići online i sve ostalo. U drugim nekim mjestima u ovako širokom spektru, nemam pojma, ali iz Slavonskog Broda imam polaznike, tako da ne vidim šta bi ti bio problem ovoga. Ili se preseliti ili tu Ne. Kažem, evo, to su dva primarna smjera, odnosno dva primarna mjesta gdje se nalaze. Ima kolega Leo Tot, koji inače radi za Reboot i on fura taj osječki community, pokušava ga razviti ovoga za game development, ali evo ga, to je još nekim začecima, nastajanjima i nema toliko jako financijsku potporu kao mi da bi mogao to furati. Sviđaći iz Slavonskog Broda do Novske dođeš s vlakom za svaku školu. Ma da, to je problem. Drugi je ovaj godišnju školu, moram još. Da, moram će godinu prvo završiti i to što još. Da, evo, kažem, bilo je polaznika na edukaciji koji su imali trogodišnje škole, otišli 2 mjeseca u Njemačku na Bauštelu, uštedili su neke pare, onda su došli i onda su životarni 6 mjeseci da bi mogli ići ovdje, ali Bože moj, reci. Imamo ovako pitanje, hvala, došli si spominjao Blender i generalno nekakav prostor, edukaciju, da li je samo znači vezano za 3D ili imate onu edukaciju ako je neko traži isključivo od vlade? Ne, znači primarni fokus je 3D. Vi možete odraditi neke osnove krite i osnove 2D-a, ali i onda recimo, ako neki Unity polaznik bude zainteresiran, može naučiti Spine, pa malo taj dio programiranja, ali u konačnici fokus je 3D i 3D video igre. I ako može, drugo pitanje, vidim da imate programiranje Blendera, ali nema ništa za tipa generalno nekakav audio ili glazbu. Sad ću ti ispričati zašto. Nema vjerojatno puno zainteresiranih. Ne, čak što još ima jako puno zainteresiranih. To je baš jako masa. Meni ljudi od 50 godina mi se javljaju za moju firmu, kao pa ja radim muziku cijeli život, to ćemo za igru. Ima jedan jako bazičan razlog koji je nama na jednom eventu u Novsku ispričao Vedran Klanac, inače direktor Ocean Media tvrtke u Hrvatskoj, i ona se bavi isključivo portingom, znači je neka firma, neki gaming studio napravi video igru za PC, njegova tvrtka ju prebacuje za Switch, za PlayStation i tako dalje. On je i sam rekao da jedna ključna stvar je što se te glazbe tiče i zašto nije toliko zastupljeno kao nešto važno, zato što svi zaboravaju na njega. Iz jednog jako zanimljivog razloga, jako puno gaming tvrtki kada radi svoj proizvod, ga radi i onda kao, trebalo bi se nešto čuti ovdje. I to je u jako kasnom koraku. I onda normalno, jedinici su dosta jeftini, pa u konačnici i za glazbu zapadno tržište nije uopće skupo. Mi smo evo sad, konkretno moja tvrtka je sada u zadnjem radila ne znam koliko glasova smo morali kupiti od izvornih britanskih govornika i muziku direktno tamo. Nama je taj trošak bio jeftiniji nego što bismo platili hrvatske ljude da nam snime kako pričaju na hrvatskom. Nama je bilo jeftiniji znači Britanca koji će se snimiti na britanskom, izvornom britanskom. Tako da to je ta stvar gdje taj neki balans tu dolazi, plus edukacija za glazbu nema šta trajati 6 mjeseci. Za video igre specificirano nema potrebe da traje 6 mjeseci i zato, i plus realno moraš biti izuzetno realan, nema posla za to. Odnosno, vi kad pogledate sada firme u Hrvatskoj koje traže
i zapošljavaju, vi nećete naći jako puno oglasa da traže audio dizajnera za svoju video igru. I to je stvar. Jednostavno, jedna firma ima jednog svog audio dizajnera i on njima može raditi na 5 projekata istovremeno. Dok jedan programer će moći raditi na jednom projektu, neće moći raditi na njih 5 istovremeno. I to je samo taj omjer kolika je potreba. Evo recimo, od kolege GameChuck Studio, oni imaju audio dizajnera, kvalitetnog audio dizajnera, koje dijele sa još jednom tvrtkom. Jer nema toliko ni posla kod njih, a kod njih radi na 3 projekta. Neisplativo je, u tome, evo, to je čisto jedna ta bazična stvar. Plus u ostalom, jako puno DJ-a ili nekih malih glazbenih studija obrta može se iskoristiti da naprave dovoljno glazbe za ovo. I to je sad ta jedna problematika po tom pitanju. A imaš samo studije po Zagrebu, oko god hoćeš, milion. Javiš se jednom i on će ti naći sve, od glazbenika, skladat će ti, naći ti glasove, sve možeš napraviti. Da, to kažem, to je baš ta jedna jako specifična stvar. Plus kažem, kao što je evo kolega bio rekao, Vedran zaboravio se. Baš se zaboravio. Jer u većini slučajeva uopće nije to izvorna stvar. Nije to Rayman's Adventure, pa da je ono muzika tu, tako je ključna stvar. Znači, naravno da je bitan taj dojam, ali by the way, statistika sad nedavno je pokazala da preko 30% gamera zvuk u igri uopće ima ugašano, nego prati pusti si muziku neku. A ostalih još 20% njih uopće ne obazire se na to. Znači, pusti si, ali se uopće ne obaziru na to. I onda imaš ostalih 50 kojima je to znači. Kao, nisu ni svi rekli da im je značajno, ali jednostavno gubi se taj postotak koliko je ono bitno. Da. Sad vidi, šta ćeš? Nisu igrali Final Fantasy. Da, to jako su specifične stvari po tom pitanju. Ima taj trenutak gdje jesu bitne, gdje nisu bitne. Ono što u konačnici mijenja je sam način gejmenja. Znači, ljudi više nisu, sad što ti sjesti na PC, stavit ćeš slušalice, stavit ćeš 7.1 zvučnike i roka i Call of Duty i da imaš taj doživljaj kako te pucaju sa svih strana, nego je uzet ću mobitel i odimat ću 5 hyper casuala. I meni tu ne treba zvuk, ja se vozim u tramvaju i meni muzika smeta, samo tu imam slušalice, slušam pjesme. Imam Nintendo Switch, sjedim doma, imam klinca, pa neću naš klinac spava, neću to igrati na zvuk. To je sada jedna problematika koja dovodi do toga da zaista audio spada u neku manje bitnu kategoriju. Da. Čini sada, recimo, termin kada počinju... Nemam pojma. Nemam pojma, zaista nemam pojma kada sljedeći krug kreće. Ova edukacija sada završava 31.12. i kada... Znači, tek iduće godine? Da, tek iduće godine, ali kad točno, slagao bi da kažem u prvom mjesecu ili u 6. mjesecu, slagao bi. Tako da zaista ne znam i ne mogu reći točno. Još jedno, kako je situacija sad sa životom na nosim, kako je? Evo ovako, nešto što se dešava slično što Lipik tek doživljava. Ajde, ne, amo bolje objasniti. Neće biti to. On je iz Zagreba, ovo je došao iz Kaštela, a ja sam došao s Braća. Da, kažem, evo baš ta situacija se dešava sada u Lipiku. Lipik je sada 3. generacija, njima su tamo smještali oko 500 do 600-700 kuna mjesečno. Što je za Lipik sasvim pristojno? Evo, u Novsku su oko 1500 kuna. Zato što je isto, za 1000 neće naći. Za 1000 ćeš djeliti. Naći ću. Za 1000 ćeš djeliti. Naći ću samu kuću. 1000 plus režije. Sad, još i reći. To je, znači sad, ja recimo kod sebe iznajmljujem, ja sam kupio kuću u Novskoj, ja kod sebe iznajmljujem staru kuću za 300 eura. I ja imam neograničeno puno ljudi koji čekaju da dođu kod mene. I čekaju da mi neko ode sam da oni dođu. Aplikacija iznajmljujem. A to je stan. Dakle, da to ću reći, jako velika navala. Ja sam došao u Novsku
do 18, nisam siguran. Prije korona. Da, prije korone svakako. Novska je bila dosta manje mjesto i dosta tužnije slavonsko mjesto, za razliku od onoga što je sada. Jako velika količina ljudi se Novljana čak i vraća u Novsku, ljudi se doseljavaju u Novsku. Naravno, svakih 6 mjeseci je promjena 40 novih ljudi u gradu. Otprilike, da. Jako puno ljudi koji dođu, ako odluče otvoriti svoju firmu, ostanu na nekom smještaju, mijenjaju. Primjer jedne osobe koja se vratila u Novsku, recimo Tomina Zaručnica, koja je otišla iz Novske u Zagreb, živjela, studirala i radila u Zagrebu i kako je Novska zaživjela, vratila se nazad u Novsku. To su samo neki od primjera gdje Novska raste po tom pitanju i smještenih nekih kapaciteta i potreba. Šta da se dešava, realno Novska nikad nije imala u nekom kafiću da ima event natjecanja u igranju Crash Team Racinga. Jako velika količina ljudi koji bi to htjelo i kafić organizira turnir u Crash Team Racingu. To su sad te neke stvari koje utječu malo na tu promjenu života. Nažalost, od novih ljudi koji dolaze jako je mala količina njih koji slušaju cajke, pa to je meni problem. ali okej, neki drugi klubovi i kafići tog normalnijeg žanra rastu. Ali evo, da, kažem, ide život u tom nekom drugačijem smjeru. Bolje, na bolje. I dosta njih ovoga nađe si i cure, žene, djevojke, i momke. Reci jedno pitanje. Koja je službena statistika, ako postoji, za ljude koji se, spare sa osobom sa suprotne edukacije? Jer smo dosta o tome čuli na edukaciji, kako momci Unity-a nađu curu sa Blendera i... To je jako smiješno. Ovo tek... Šesta generacija Unity-a je tek bilo po prvi put da su se našli dvije osobe sa Unity-a i da su prohodale. Razlog tome je također bio što od 140 ljudi koji su prošli Unity edukaciju, njih 10 je možda bilo žena u 6 generacija. I to je bio razlog zašto nisu iz Unity-a se međusobno tražili. Blender pak ima umjeren praktički 50-50. I jako je zanimljivo što jedan unitaš najčešće prohoda sa nekim iz Blendera ili već dođe unaprijed na edukaciju i muško ode na Unity, žensko ode na Blender i poslije toga otvaraju zajedno tvrtku. Idu surađivati. Da. Sad smo imali i prvu ženu takvu, imali smo prije godinu dana prvi put i begu takvu. Čekaj, Vedrine. Vedrine, bravo, oni su bili prvi. Pa da, oni su prvi bili. Oni su prvi bili. Da. To je bila prva žena. Tako da kažem, mi smo inkubatori za ljubav. Tako da ima i u tom kontekstu napredovanja i traženja ljubavi i svega. Ali evo, nažalost, Unity sam po sebi primarno je preko 97%, 96% polaznika bilo muškaraca, ostalo žene. Sada je 7. generacija napravila promjenu, gdje imam 8 djevojaka i 11 muškaraca, tako da velika promjena. Ne znam iz kojeg razloga s ovu generaciju toliko žena uopće prijavilo na Unity, jer inače mislim prije svakog početka edukacije kako Unity, tako Blender, zbog ogromne količine navali ljudi. Znači mi imamo trenutnu bazu, ovako ljudi kad se prijave, nama na te prijave već otišlo preko 500 ljudi konstantno nam stoji u bazi prijavljenih. I onda imamo razgovore, i onda na te razgovore dođe otprilike 100 ljudi na razgovor za Unity i 100 ljudi na razgovor za Blender. I od njih 100 mi moramo izvući 20 ljudi koji ćemo mi primiti na edukaciju. Ja 20 kolega. Od broja oko 200 ljudi mi moramo izvući 40. I jako teško.
Ja moram priznati da tek sada na početku 7. generacije je uopće bilo prijavljeno 10 žena na Unity koje su došle na razgovor. Nikad, znači, ja sam i primao žene čim su došli na razgovor, nije bilo uopće kao ajde malo stavimo neku dinamiku, došla neka žena. Znali su se 10 edukacije Unity gdje su bili isključivo muškarci. Uši ona je smrdilo samo da znate. Ali dobro, sad... To je ovo, nije okej, nije okej. Da. I to je ovako jedna jako zanimljiva stvar koju sam primijetio. Čim je neka žena uči, oni pero se češće. Psihološki rečeno. Ja pitanje, mislim, pošto drugi možda ne znaju, pa ono, vidi se tu onak, možeš izabrati ili Unity ili Unreal. Sad, kao neko ko ne zna ništa o programiranju, što bi predložio nekom počinu? Evo ovako, Unreal uopće nije smjer u ovoj 6-mjesečnoj edukaciji. Dobro da se pitao. Unreal je nešto što ide sada preko HZZ vouchera i to se možete prijaviti. To će biti edukacija u 3 mjeseca gdje će pola nje trajati online, pola uživo i to je praktički to. Ali da, ja nisam netko ko bi se mogao nazvati engine agnostic, odnosno da imam jedan engine samo i da drugi ne postoje za neke druge stvari. Konkretno, jako puno ljudi kaže Unity ima lošu grafiku, Unreal ima bolju grafiku i to je zašto bi se trebao ići raditi Unreal. To je jako krivo mišljenje, jako kriva stvar, jer postoje razlozi zašto će se uzeti Unreal i postoje razlozi zašto će se uzeti Unity. Grafika nije jedan od njih. Bilo koji veliki studio, kada uzima svoj projekt, stavit će pro and cons od svakog engine i kako će odlučiti. Primarno, evo da možemo reći primjer, hrvatske igre Scam, koju radi od Gameplayers, oni su se odlučili na Unreal, isključivo iz razloga koji je presudio da odu na to. Oni su htjeli server sa preko 100 ljudi istovremeno, Unity to ne može podnijeti. C# u pozadini to ne može podnijeti. To je bio razlog zašto su se odlučili na Unreal. Drugi neki studio koji će ići raditi hyper casual igru, on neće uopće niti razmišljati o Unrealu, primarno zato što je C++ i ne može se samo tako eksportati na iOS. I uz to prezahtjevanje za mobilno tržište, Unity. Jako jednostavno. Znači, veliki studio će se uzeti konkretne stvari. Studio koji će ići napraviti grafiku da može biti wow, će napraviti wow grafiku i u Unity i u Unrealu. I uopće nije stvar engine-a kakva će grafika biti. Jedan i drugi, u jednom i drugome, ako su modeleri vrhunski, ako postoji shader, programer koji će napraviti shadere wow, i oba engine-a će biti wow. Jedino Godot neće biti i Godot S neće. Da. Evo, to je ovoga što se tog pitanja tiče. Mene da neko sam pita koji engine prvo uzeti da se krene učiti Unity. Da. Reci. Ovako ne vedam pitanje za engine. Znači, za neku manju početnu firmu, znači kad bi htjeli napraviti neki manju igru, ne mora dugo trajati. Evo, primjer nek je tip da je story driven. Napamet, znači da mi pada da je podijeljeno na dijelove, da ne možemo čak i dobiti kraj igre odmah, nego da je igra na tog načina, kroz patcheve. Koliko bi otprilike trebalo da se takva igra napravi? Znači, da vam jedan chapter bude po jednom patchu. Jako prenedefinirano pitanje. Zašto? Jako je tu ovisno milion faktora, ali mogu ti prevesti neke druge strane kako moja firma radi klijentske igre. Znači, naime, moja tvrtka se evo ga i bavit će se do kraja ove godine isključivo, odnosno primarno, business to business video igrama. Naime, meni dođe neka tvrtka i kaže, mi bi htjeli video igru za to i to, i da nam napravite video igru za to. Od stimulacija radnika, edukacije, bla bla bla, do nekih marketinških stvari, ili konkretno baš bi htjeli da mi se video igra napravi. Pa mi je tu možda najlakše reći koliko je neki vremenski rok. Ti možeš bilo koju video igru izvesti u bilo kojem roku, ovisno koliko imaš novac. To je jedna jako ključna stvar. S druge strane, opet, kako u industriji video igara, tako i umjetnici, tako i mehaničari, tako
bilo kojem poslu uvijek dolaze one 3 stvari. A to je kvaliteta, nova cijena i brzina. I ne mogu uvijek biti sve 3 stvari. Ne može biti kvalitetno, brzo i jeftino. Znači, ako hoćeš brzo i jeftino, bit će nekvalitetno. Ako hoćeš da bude kvalitetno i jeftino, neće biti brzo. To su ključne 3 stvari i automehaničar, i bauštelac, pa i artist, i osoba programera u videoigri, isto će ti reći. Ali, evo ga recimo kako mi je napravio. Dođe sad klijent, ispriča svoje što želi. Mi kažemo ne možemo. Ja kažem uvijek može. Ali ono što je ključno je vidjeti, ova igra recimo zahtjeva 200 3D modela koji se moraju kasnije napraviti. Ostali recimo nekih 100-tinjak modela koji se trebaju koristiti u toj video igri, možemo naći na Asset Store-u i kupiti. Ok, tu već vidim trošak koliko košta njih 100, mogu izračunati koliko otprilike rada ovih 200 modela će biti potrebno 3D artistu da ih provede vremenski i tu određujem neki rok. Sad, to je jako, kažem, zašto je jako specifično? Jako je specifično koliko 3D artist kvalitetan i koliko će on moći izvesti napraviti. Može napraviti 5 modela u dan, jedan ih može napraviti pola. Znači, jedan cijeli. To je nešto jednostavno gdje ti moraš poznati svoj tim da bi znao odrediti taj korak. Onda staviš na papir sve mehanike i daš procjenu koliko treba za svaku mehaniku da se programira. Spojiš sve to skupa u jednu celinu i kažeš, za ovu tu će trebati 2 mjeseca, 3 mjeseca, 5 mjeseci i tu onda dolazi do jednog sljedećeg koraka, a to je gdje ti klijent kaže, ja bih htio to sve, ali da bude za 2 mjeseca. I onda je samo stvar u tome da li se povećava iznos novaca. U slučaju povećavanja iznos novaca, ovo se i dalje može napraviti, ali tu će onda biti 2 programera i 2 artista, neće više biti 1-1. Tako da kažem, jako specifično to odrediti. I jedna ključna stvar, jer je pitanje tvoje išlo, kako mali studio da odredi koliko ćemo vremena trebati, mali studio, ako im je to prva video igra, zajebaće. Iz jednog ključnog razloga koji imaju svi kad kreću, ajde neću reći svi ali ću generalizirati, jako velika većina ima problem kada krene, nikad nije dosta i kada krene, uvijek dođu nove ideje. I nikad ne završe. Recimo, kreneš raditi video igru i sad napraviš jump mehaniku kao kako bi bilo špica da se doda mehanika kada jumpaš, da imaš za onaj double jump, da imaš bić koji treba baciti da se možeš kukati na nešto i onda tako dalje skočiti. Pa onda kreneš raditi to. Pa onda, kao, mogli bi dodatnu priču sad je popularno, ako ona mogu bi staviti neki virus tu napol, pa kao doćemo, mijenjaš i onda desi se da radiš projekt 4 godine i jednostavno ti financijski ne možeš vratiti to što si radi. To je nešto gdje se moraš znati zakočiti i to je nešto što ja preporučam i to se uči na Unity edukaciji, vođenje projekata, gdje se uči agile metoda, gdje se uči waterfall metoda i tako dalje, to su metode project managementa. I waterfall katastrofa metoda vođenja, ali ona je jedna broj 1 koja se uči i ona je nešto što tko god kreće s bilo kakvim projektom, prvi put u svom životu treba ići sa waterfall efektom, odnosno waterfall management. Šta je taj waterfall management? Napišite na papir sve što planirate napraviti u projektu. Znači sve što računate. I zadate si rokove. To je to. Kako radite, idete stavku po stavku. Ako ste krivo napisali. Vaša je kriva ocjena, sada znate za sljedeći put. Ali nema popravljanja. Znači ako ste rekli prvo da ćete animirati lika, a tek onda napraviti lika, Bože moj, nema mijenjanja i nema popravljanja. Morate izvesti prvi put taj projekt loš. Taj waterfall efekt nije najbolji baš zbog toga što desi se da predvidi stvari. Uvijek se desi. Ali ljudi krenu raditi tu agile metodu koja se vrti u krug i ponavlja. I ljudi zapnu u tom krugu. Ne mogu nastaviti dalje na drugi krug, na treći krug. Zapnu u ovome tu beskonačno i odu u ovaj infinity loop. To je problem. Naučiš li waterfall efekt, waterfall management, naučiš li procijeniti svoje greške i vidjeti, ovdje sam toliko fullao, ovdje sam ovako, sljedeći projekt će već biti bolji. Na drugom, trećem projektu ćeš već moći agile ubaciti i moći se vrtiti u krug. To su one, zato je jako teško reći koliko treba vremena, ali recimo
nama je sada za 4 VR video igre koje traju svaka po, pa ajmo reći u prosjeku nekih 15 minuta, 20 minuta, trebalo 6 mjeseci. Koliko ljudi? Pa, 15 ono, ne mogu reći, malo je manje. 12. Ali opet isto pitanje, ima koliko feature-a ima, što su mehanike, koliko su takve mehanike, kompleksne. I to ti je sad taj zeznuti korak kada radiš business to business, zato što klijent mijenja mišljenje. Jednom riječu moraš slušati klijenta, šta hoće da Naravno, ti ne možeš raditi svoje, ali ono što je stvar, klijent, to je jako bitno imati uvijek takav ugovor gdje stvari koje su bitne su napisane u ugovoru. Sve njegove, i ti možeš pratiti te stavke, ali želiš li ti zadržati tog klijenta, normalno da ćete pustiti da se te stvari mijenjaju. No ako mijenjaju jako velikom pogledu financijsku perspektivu cijelog projekta, onda je to trebate reći klijentu i reći mu gledaj frende, tako i gotovo. Ne dopustiti klijentu da i takve stvari mijenja, jer dešava se to u inkubatoru i desi se ekipi koji uzmu takav klijentski posao da klijent toliko puta je izmijenio da osoba koja radi na tom projektu je u minusu vremenskom koliko radi na tome. To su te neke ključne stvari koje bi trebalo poprilično prihvatiti. Sad ću ja vam pričati. Da, pa ćemo te pustiti. Ali evo da vidimo još. Ima li još pitanja? Ako nema, evo ja ću malo pokazati još par stvari. Dakle, evo projekt, rekao sam. Evo, 20 milijuna kuna je bilo privatnih troškova, ukupno je bila vrijednost projekta 24 milijuna. Sisačko-moslavačka županija, evo ga motion capture, ne mogu stisnuti na sliku pa ću zoomirat. Motion capture prostor, žiroskop oprema, kampus, tu su znači bili ovi koraci koje smo mi prošli, izgradnja centra, usluge neke koje se mogu ovdje nuditi, znači fotogrammetrijski studio, gdje možete skenirati 3D model u tom prostoru, motion capture studio, multimedijski prostor za video i glazbeni studio, virtual reality oprema, 3D printing, računalna oprema. To je sad jedna recimo jako zanimljiva stvar, zašto inkubator, evo, prvom koraku računalne opreme. Ja za svoj startup i za svoju firmu ne mogu reći više da je ni baš startup, jer je stara već sad 4 godine skoro. Ja ne plaćam, ja nisam kupio ni jedan kompjuter, jer mi se ne isplati. Naime, ja rentam opremu od inkubatora i mene jedan kompjuter košta 75 kuna mjesečno, kompjuter sa Ryzenom, sa RTX-om 2070. Da, 2070. Ja ne, znači 2 godine da ja koristim taj kompjuter, on će izaći manje od 2000 kuna. A taj kompjuter da ga ja kupim je 10. Znači, 15. Možda u trenutku po novim dijelovima, malo jeftinije. Ali opet neće biti 2000 kuna koliko ću ja da koristim 2 godine. Tako da, to je taj jedan faktor, samo jedan od primjera. Znači, ovo su sad ti primjeri coworking prostora, kažem, nije baš da su ljudi fanovi toga. Neki od stanara u našem pismu inkubatoru, evo ga, Misfit Village, Grow, njihovi projekti, Odraz koji je bio pobjednik, Hiroma Design, Lumi Studio Design, Solitude Software, Anik, evo tu sam ja, Dynamite Priest, tu je Tomo, Cordopan Parkour i tako dalje. Evo ga dolje možete vidjeti razne tvrtke u inkubatoru, njih ukupno 67. Možda sad i nešto više, iskreno. Da, i velike tvrtke imaju također podružnice kod nas, iz nekih malo opširnijih razloga i nekih benefita manjih mjesta, jer uvijek je, u biznisu je uvijek cilj novac. I evo ga, kažem, 2000 kvadrata za gaming. Pismo se više ne zove samo pismo se zove pismo Powered by A1. Naime, imamo suradnju sa A1, oni su malo oblijepili prostor, pružili neko sponzorstvo, a za uzvrat
Inkubator ima optički internet, provedenu optiku i naime Novska je grad, među prvih gradovima čak u Hrvatskoj koji je bio u tom trenutku, optika provedena po cijelom gradu. I nema skoro. Da. I 5G mreža i tako dalje, što je ovako jedna stvar koja je bitna za gaming, ne samo za development, već i za zabavu u gaming kontekstu, ali nešto što je bitno ako se hoće hvaliti nešto da je centar neke IT industrije, to je sad bitna stvar. I evo još jedan zanimljiv info, a to je Novska je u Europi, osim u Velikoj Britaniji, Velika Britanija je jedina, mislim da je bolja u tom pitanju, Novska je grad sa najviše game developera po glavi stanovnika u postotku. Drugo mjesto je negdje u Velikoj Britaniji gdje su njihova zajednica organizirala i napravili su potpuno novo mjesto gdje su naselili i skupili firme i za gaming i stvorili cijeli grad u tom kontekstu, tako da oni su tamo po tom pitanju jači bili, ali evo ga, to je nešto gdje je jako zanimljivo. Pismo Inkubator surađuje sa svim firmama skoro u Hrvatskoj koji se bave gamingom, surađujemo i sa Lipikom u nekom tom kontekstu AI-a u videoigrama, tako da evo, jako je opširno, jako puno toga ima. Ja bih mogao još pričati satima, jer još uopće nisam dotakao niti Hrvatske udruge izrađivača videoigara gdje sam predsjednik, ali srećom Tomo tajnik pa će on moći taj dio malo spomenuti. Nismo spomenuli neke druge stvari, ali bože moj, nema se vremena ni za to. Samo sad vremena. Da. Stvarat ćemo kafični pivu. Ali mi možeš kaltati vani kasnije. Evo ga. Je li ima još koje pitanje pa da završavamo? Ne, Tomislave, izvolite. Uzmite pauzu 5 minuta cigara.